May gumpisan ni ketiking lalawigan ning Pampanga, ingatlong aldong kalinga ni Nanay Surgical and Medical Mission ning Nanay Party List kaya duwangan ning Makati Medical Center Foundation inyang Miyerkules, February 18. Geway king OFW Hospital king Barangay Sindalan, Syudad ning San Fernando. Nung nukarin, personal ning pepakit Nanay Party List Representative Flora Bellat koreng pasilidad at operasyon ning Medical Mission kari First Lady Liza Araneta Marcos, Pampanga Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kapag nasaning atlong aldong mission, ingaso panlaring 1,141 na pasyenteng mangailangan serbisyong medikal pero kapos king kakayanang pinansyal. Reng benepisyaryo linabas la king initial assessment at clearance kaya duwangan dareng volunteer doctors. Kawang ni king operasyon natin muna mang kayabing libreng post-operative medicines at hygiene kits para king balabalaos pamanulo dareng pasyente. Pepa siya gyang pasalamat ni Governor Pineda king programang yampang ning Nanay Party List para kareng Kapampangan. Pepa kita namang suporta keti din na Health Secretary Teodoro Herbosa, DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, kayabe reng aliwa pang lokala opisyal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balita ang totoo king Balen, susuyo.